Итө күнүнен бүгүн атырдяхын 14 күнүгер Николай Алексеевич Лугинову беги кен туттар хуриячыбытын әгәрделерге холбохобун. Николай Алексеевич кыдык таганы саха наротун, саха мугун андайдуга билихиннерде тахарда кини бейтин айымдыларгар саха нучалы эттеха национальная идентичность, самопознание, ден өйдөбүллерге олус келми ханабар күскө үлели сылдяр кини кенники романнара онуха бихеха саңа сырдык үрдүк үрдәлләре арияллар диен эттеха сыспапыт болу кини бихиги кәңәттер саха көрүтүн саха историятын онан мен санабар бу Николай Алексеевич нарокка омукка саха мугар оңорбут үтөтө болар. Мин аны эсте диринник өйдүбүн бу кыргыз, узбек, онна казах хиргер сылдян колобра кинилер хайдакта курдук бейлерин, бөлүхөктерин, учонайдарын, сурьячыларын, акыннарын, онна бу манашыптарын, барыларын колобра Чингис Айтматов боллун, Абай боллун, онна да атын кинилер андай туга кен туттар жаннорун аттарынан улусаларга, болосаттарга, сквердарга өйдөбүннүктери турараллар. Онна ханыгын биһиги эми саха жана өксөкүлэхпит, Алампалахпыт, Николай Неустроевтахпыт, Булатын Аюнскайдахпыт, Күлүмнүрдäхпит, Даланнахпыт, оннаттан билиңникем кен туттар кехите хуриячыбыт Николай Алексеевич Лугинов курдук эми андай туга биллер хуриячылахпытынан кен туттоктахпыт диханымын. Она Николай Алексеевич бу түйір дойдуларыттан әғардете тут, онна еха өссө дағаны даробияны үрдік сетихилері бағарабын.